Clear to te in zavain zebai vekule voinia hian thu tam tak soidu kaneya in shadu tam tak te po karinga ama sabira chuan Simon Hantan enge a soidele athil mu chwale zir chwate kan soiba ka thil man sang inflation chungchang te labor sumle pai tlak chhiat te atlak randan tur te le fed chungchang te karon soidona ni Masain tunge Simon Hunt suni ti han soi potila Simon Hunt hi British mini in macro market analyst le economic analyst ania business khovela hianin kumsom li chuang nu ma lo nei to ani in Mizoram a cha ming hi kan shewak kher lo mai theya mai ro chu financial business sumdon na chungchang le lian tham tak taka chuan a ming hi khovel pumpuya shelo an omlo hialang ati theome asum donda mun pui hi Dubai in hatin China, Africa, Australia, Chile, England le khovel ramlian mun changchanga anne yani hemia wang hianin khovel pum economy virvel dia omdan hi ashechiang ema chunga thil shat le athil zir chwa changchwanin thil mu chwa le hanrin zone thei ania chu athil mu chwa le angai dan chu adik ani ngai chwanin kan mahun chu a eng lo hle ang aumzia chu kumsang khazakwa somni pakwa khovel pumpuya economic depression lo omchto kha voinia hian lo omle theidin huna kan din thu asoya athil mu chu enge ania kan tunlai khovela chu tiang chu alo thleng thei re ngem ti te eng angin nge aron thlen thei ti te han soibel tumila sangni somni panga a he global economic depression aron thlen tak tak ma hianin steps shanga om thu asoya chu chui lo enila thil tam tak ka ra enge he economic depression ron thlen tir tu om theini bera asoi chu niang chu indona hi ani a interview na asoida na peichuan heti hian asoya kachian chatak nen kan ti tia kanin komna hian kachian pa chuan heti hian min shila Simon Indo pui pathumna kan lut chan to ti in heta Indo pui pathumna ashan soi hian Russia le Ukraine Indo na chau hi anilawa politics rong kai taka thu soi ka du lo na in he Indo na le boina lo thlenga hian ramshang shang chuan aruk takin an ma ni chanzong ramkha anwa pui chewa ani le Indo na hian economy market a enge ngong aneyang Hans chuan heti hian soyin Fed economical market a phong chel tu le thunei tu berte chuanin he Indo nein a ngong theida na wang hian am policy te ennon le turin asoya ti chuan Fed chuan chu tiang zong chuan ma an la chauta a chu quantitative tightening contracting money antia Hans chuan heti hian asoi zela nakina chuan Fed te hian he am policy hi an thak le anga an thak chan po Indo na wang lawin financial market a enge moni buaina emo accident om wang ni in asoyatin chuta chuanin bank a collapse emo stock market atlak nyam wang ani thei ni in asoya chuti huna chuan Fed how chuan quantitative easing ti policy anon manganga quantitative easing QE chu molmang theang berin han soifia tumta ila bank tena monetary strategy atana an man ni in atlang puin heng bank Federal Reserves kan ti ho hian an man ani a securities an leya chumia changchuanin interest loan kha apung temte in ampe chhuak theya ti chuan consumer tele sumdong mi te khan loan an lak thei pha chin ani Fed how chuan chu mi chuan lam an siam awang chuanin kutun kum chung a hianin QE a khan quantitative easing kan ti kha khamia khan min lu pui le dona he QE hian economic a ngong anei vele dona han chuan heti hian soi zelin sangni somni panga ma chu he QE an man awang hian stock market te le share te heng zong te hian than lam an pan vekanga Fed ten QE an man awang hian sum tualeng atama mi ten an sum chuang bang kha market a an mang na sai in thil leinan stock leinan te share leinan te an man na sat awang khanin stock market kha asang dor dona ti chuan stock chu sang ni somni panga a chuan sang ruka a han chho do ranga chumi hnuwa che chuan stock market te chu
aron tlania mga depression aron ngal do na chu chuan stock market ba ka economy aron hong do na asai omzia tlang pui heti hian han soita ila economy in recession a hniam lai ber azuk thlen hnuwa Fed in QE quantitative easing a man hnu chuan sangruka a han in vor chhaule do ranga ti chuan economy chu na satakin atla hniam thungang chu ta chuan Great Depression kan thleng don ti na ani Ole Great Depression se enge ani ti shelo kanom takin toite in hansoi fia tumila sangkha zakwa som pariat khan in do pui pakhat na chu alo top ta a America rama chuanin nun phung pa ngai an mangin economic lama te pom pason na han mun sa cultural change na satak a ombuka an soidana phei chuan roaring 20s an ti hiala mason na satak alo thlenga indona achangin mitam tak anon leta na anlo tho zo lo te tho zo alo ni zela na akal chakin mitam takin na anneya meichia te pon na an thok chana chumi omzia chum mitam takin hlo anlo nei chauchan ti na hani chutia mi ten hlo anlo nei chauta ka chuan company te pon an hnen achangin sumlak dan te anlo chung ve zela kumsang khat zakwa somhnia khanin radio changa fakna anti chwa masak per chu an mangchana chung advertisement an siam te chumi ten mangchangkai ema washing machine te vacuum cleaner te man na alo in herchana ti chuan sumle pai te alo chata wangin bank te po in mi te hna loan ingi moza dam pe chhuak chur chura chumi umzia chu mi ten thil thar te le gadget chhuak thar piang te an lei thei ti na ani chu khati hun lai khan Henry 40 model car kha ron chhuak puka mitam takin an lein nun phung nuam tak an mangani heng zong wang hyang company te po an house chak ema America mi pui nol pui kha chu nun nuam takin an omani khatia mi ten sum an nga ta ka khachwanin thil leiwak vaklam ai ma in sum kha pe puna hausak zeldan an lo ngai twa chauta a chuta chuan mitam jok chuanin stock ka investment an ti ta chutia mitam takina investment an ti ta ka chuan investor ti tan chuan olsam takin hausak na kong alo omta a kumsang kha zakwa somni pe chumi zong khanin hun nuam tak hausak na hun an sen ani ber ome mi zong te kha mi zong kha an ni deu top mei kukte phekhok not tu te thil ti fai tu te mei po khanin sumle pai kha an nei ema an zawai me khan Wall Street tycoon ang khanin an che ti nani chumi omzia chumi house ton to an ni deu vek ti nani chu mitam tak phei chuanin banka loan te an la chu investment tan an ti le zela bank chuanin interest tam tak alo nei ve a customer te na am pe khoma chang khan lo puk belin bank po chuan investment ati ve le chhong boka khati lai khan mi te kha an nuna nuamin engkim me kha sumle payan chantira poisa an nei zung theya kumsang kha zakwa somni pahnia changa sang kha zakwa somni pakwa inkara phe ka chuan investment percentage ka sang lutuka zani som paria percentage in han sang ani chutia stock market han sang chaklu tu khani stock market company te khanin an rate te khan han siam thar level ta a thil siam chhuana lama thokte company te an semwang tula Henry Ford apuna T models kha ashal chato lawa mitam tak khanin thil kha an leivak to lawa company ten an thil siam chho achanga lep an nei chin te po chu mi ten thil an lo leitlem tak awangin an hniam zongin atla chan chu investment a mitam tak khan an sum le pa yam pe ka wang kham ti chuan loan te ol sam taka an lo lak chin te po chu bank chuan interest apung kha aron san ta a ma se chuti chung po chuan stock market chu ala chang chara anram economic din mun a chhechung khanin investors how khanin khan haider lui tlata chumi ai chuanin stock market a invest khan duwa an lat changa chutia uncle mop lai chuan thil omda na in thak dang lam cheta an ngai to alo awangin an she thiam lo ema ti chuan october ni somni pali sang khat zakwa somni pakwa ron thlenga chu Black Thursday anti kha ania chumini achang chuanin the Great Depression kanti sumle pai economy tlak chat na chu aron in chanta ani chu chuan na satakin stock market aron ngonga market open hunanon nei chuanin mitam tak chuan an share te chu an shalta tom te in a chen chu an shelani azawain million som pani point pakwa share lai an shal ani stock market po chu za som pakhatin aron ta thanghala engkim me chu ahniam lamin akala America hausak na po chu aron chhia in ahniam lamin aron ta thlata a
Kamini ni thum chung khani market chen khat chuan ngai an han o nangin Tuesday akar le ron thlen chuan Black Tuesday an ti a chuta chuan mitam tak an hlau thong jan ta a chi aina an nei jan ta ani Dow Jones pe chu za som pahni in aron da thata hiala market khanin ni khat chungin million som pali la ya chan ani stocks chen khat pe chuan omzia anei lawa American mi pui chen khat pe chuan an life savings zung te an sana tin mi chen khat pe chuan investment atana sum an puk te kha an nun ti chetu alo ni ta an cheta rok maya ti chuan history a kan share ring to tur le khovel pum ngong global depression chu aron thleng ta ani Dow Jones pe chu kum thum chungin an company kha an tlatharok a sangkha zakwa somni pakwa tonulama pe ka chuan a hlutna zong za a somkwa acha nani mitam takin an hna an chana company shang ten an sum don na te an company te an khara tin chu mai ba ka ayara phlak chok chu bankin mit shang poisa lut kho ma changa stocks investment ati achang khanin a chan vek wangin laklet tur nei si lawa mitam takin banka poisa anda sia khatia bankina a chan tak vek sia chuanin sum le pa yan nei lawa dollar khat anda lu achang khanin sen som che an chang theizel ta ani mun shanga bank te chu an khar ta veka na nei lo chu sha thei china la samber chu mani hial bok ome za somni pali point pakwain na an nei lo ani ele bara har satna athlenga mi ten an ei khop an mu zo lo ani tin mitam tak chuan in le lo han lua turte an nei lawa han sa na chu wan chang khola ya te an riak na se mema tin stock investment achangin sum tam tak an nei emo banka poisa tam tak an nei emo ani po in chu lak chwa theilawe mo khoi thei to lawina omawangin chu chuan an sum le pai din mun chu na satakin angong boka he Great Depression hi America ram ma chau athleng lawa globalization ram le ram inkal pona le tho ho na awang te khanin chumi awang chuanin ram shang kha angong ani e hun thim takhianin Hitler rakha aron din chwa tira German mi lungai le beidong tak te alama a hi pa ti chuan Nazi party chu Second World War sangkha zakwa somthum pakwa khan astin ta ani he indo na hianin America a chuan na asiama ama ero chu he hi thulomom takni ma se mundang ai ro chuan thulung chhia thak in chan na alo ni vele thunga a Great Depression hianin azirtir chatak me neya duam na le sum du luat na hian to pa har satna athlen zia le stock market phe hi chu thil hlawom tak me control thei ani to lo chuan har satna lian thamjok thlen tir thei ani zia atilang chiang hle ani ti chuan Franklin D Roosevelt aron khan Federal Deposit Insurance Corporation le Securities and Exchange Commission adin ta chu chuan America mi puite an house sakna lakata kong enge mozong takin avengin achan puya he Great Depression achanga kanzir tur chu duam na te hlau na te le thil zuan zung na te hian atopa har sat na le mangan na athlen chiang hle ani ti hi kan sharrenga tan apoimo ome Warren E. Buffett hi tunge ani kan sheche ome shelo kanom takin tlem ka achanchen kan soyanga Warren E. Buffett hi American investor ani a philanthropist ani a business tycoon sumdon na lian thama nar kai tu te zinga mi ani a Berkshire Hathaway a hian CEO le chairman ani bokani tin khovel pum puya hian investors hlotling te zinga mi ani kan ti hial thei ome a net worth hi dollar billions ari a ti chuan Omaha Nebraska a piang ani he a career hi no pangte ani lai changa chan ani a ti chuan investment le sum don na lama hian in na satakin ma sona changdwange me mani ani hianin kan maloka har satna lo thleng tura hian sangka zakwa somni pakwa Great Depression an tor ai pokhan an satur thu alo soya asoi zelna chaw Warren Buffett chuanin atet lai khanin mitam takin har satna antoka sumle payatlak chhia thule mitam takin atir chuanin savings antia bank ate poisa anta stock te an leina se emema ma se har satna arun thlen cha chuan an sumle khan omzia anei lawa eng ma lei thei lawa tin an hlutna kha atlak niam thu asoya apian ni khanin dollar sang khatin stocka lo investa sela kumni nuwa chuanin kha dollar sang khat ka dollar za som sari hulek ani to thu halo soya tin
kha sumle pai tlak chhiat na khanin mi teril ruwa ngong na satak aneya kumtam tak ave nuwa pokhan an thin lunga khatiang ang hun kha latongin an shetlata an ril ruwa thuk takin ngong alo nei ani atibok Tichuan Peter David Schiff hi American stockbroker nia financial commentator ni in radio personality nia CEO le Chief Global Strategies Euro Pacific Capital ani bokani ani hianin economic depression lo theng tur po hi ama aya kan chhia jok tur thu asoya tin American mi puite chu olsam takin millionaire an ni vekanga ama ero chu thilman asang manga chingam pakhat li tur po hian US dollar sang ni hial te kan se na ngai to arin thu asoi bokani heng mi fing tak tak le mi thiam tak tak ten an thu soi kan ngai tha ka chang hianin kan malu ka hian hun khir tak ele bara har sat na te thilman na sat taka asan na te aron thleng chhodona hun har sa le khir tak lo thleng chho ma se kan nun krista a chol sela hama ne leng dun nun neila lali swanen swan engkim hi ma chon zo lo le tor zo theilo om lo ti kan che cheu don ania